seeing the sky come crashing down. I'm fighting to get up right from the ground. Yeah, you won't find me in the ashes no more. Yeah, we won't lose, fall back to another place. Stand tall, plant a flag, yeah, we wanna stay. Ready for the final battle, I won't stand down. You can't break me, can't escape me. I feel it deep in my bones. My body is built from stone. жай қалсақ жарасасың ғой еркелеші ерке қыз. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly.
Kelin tayın durma yoldaşlar. Tayın bak kelin. Akel. Koltuklarıma söylesin. Kelajim ne kaldık? Niyetim oturamaz. Niye geldi? Kasmağa geliniz ha. Tamam bak. Gel. Kendine. Rahmet, hoş geldiniz azizler. Şahsı 80'den ötken hürmetli anamız, hürmetli anamızga sağ salamatlık barına şükür. Halkımız aman olsun. Hepinizin 80'den asıl 90 yaşlarda var. Allah Teala'dan sorayım. Son yaşlarda varmış ortasında. Ajin hürmetli bir koşemet salmış. Bir soğuk koyun, koşemet soğuk koyun şaparak. Ajin hürmetli. Yaşa. Endi o ajimizin hürmetli keline. Akelin kelini bir marki. Kelini hürmetli bir koşemet soğuymuş ortasında. Onun şaparak ayırmayın. Kavat hoş gelirsiniz. Gel. Buna temara köpsü gitmesine. Dur. Korkma. Assalamu alaikum hürmetli ağaylar. Assalamu alaikum toyumuzun hürmetli imanları, kadirli konakları, kadirli imanları, alıstan şahından atsalsın. Ölmekin ülgün ajemiz toy verip atırdı. Kasımağa toy verip, Tamarap'a toy verip atırdığında kımbatlı vakıtlarımızda böyle kelgeler için mamma rahmet kaderleri sütlü kader olsun. Bugünkü toydan hammelerinizin mübarek azizler. Bana Şimbay'ın artık biz kalan böyle köylü yoldaşlar sorun. Şimbay'ın manşetlere bir koy yeni var yoldaşlar. Ne koymuşluğu o yerden hürmete toyumuzun yeni katması var. O yerden bizim sersemeye alır koy aksakallarımız bu vatanımız yoldaşlar. Benimle Kasımar'ın Tuğbuz Gencileri, bizim Tamarap'ımızın Tuğbuz Gencileri yoldaşlar. Ulu olsun hürmete acımızın seyirliğinin Tuğbuz Gencileri. Böyle son köy vatanının toyu hammelerinizin mübarek olsun yoldaşlar. Böyle bizim Kasımar'a balanın hürmeti, kendini hürmet edip Tuğbuz gibi vatanlara suyurduğu bana dostlarcakları, dostları, kanıtları suyurdu. Sonra bu şimdiki gözü teşkilli yazı vatanlarının suyurduğu kere duvar kutsalarına kuvansın. Su balanında kelinin her balasının toyu bir varken Kasımar'a oylanlar sizge, Tamarap'a sizge savsalmakla toydan mübarek olsun. Bana bilesiniz bu şangaraklar ustazlar şangarak birinci olmaz. Bu gerçi biliriz. Bana şangarakların ustazlar, ülkölü kişi ben ustaza gelsin. Sonra şu ustaz bilen ana kampası yerine dünyada oğlunun suyunu, oğlunların ağırlandık ve toylarımız ne olsun ustazlar. Şeyh Zaynal'ın da bugün sizlerden, Allah'ımızda şerif yesin bizlerden, ağzınızda avam olun ustazlar. Her vasiyemiz ağzınızda sizlerden. Siz de ustazlar sağ olsun, ağzınızda avam olun. Benim karşılarımda Tamarap'ın koy hürmetine, özlerinin hürmetine, bir başımda soğuk koyun yoldaşlar. Aleyde Asiz'e bana gelecek keyifle sevgili mesleğinde. Bırak gelince kutlu olsun, kutlu olmaysan, devletin insan olmaysan şırarım. Bana Şamarap'ta vatanla sunur koy ayinlerine şarşamazda hizmet başlarım. Bu da alayısıyla sunur hürmetler ajenizden sana şahs hizmet başlarım. Hürmetli olma başlarım. Alayısıyla şey olmaysan şırarım. Bana o sunuşunu yazsa, ablayla alayısıyla siz de benimle bağırtıkları koy, akşası araba ol. 80 yaşlarda lazım biliyorsunuzlar. Sizge de bugün toylarınızda şimdi öyle kutlu olsunlar olsaydı bizler. Dostum tartık ağır büyüyetten, onun kızında adalıkta büyüyetten. Baktığınızda aman ölümüne bak, Allah'ın kendini o büyüyetten. Yetkimin koyun Allah'ın kendini olmaysa. Benim uzak şahsınatı sizge bezim Allah'tan sorayım. Her tane son insanların usulüne, amacını,
şanakta törümüzde olur, dua oturkanınızın sizin aytkan duaların hemşe kabul olay. Akma diğer dermanı tör belimden, kızımın görmüşüm, ol zambi keylimden, bakınıza aman ol kasmağa, amına Abraylı karısı, Abraylı krimper ol gelimden, halkına ızaman sizde silagan, ağayını ızaman cana kinagan, her negi ızaman kelip toyuna, ortaklası, oğlu toyda toylagan deydi. Mene hakikatında da ortaklası sizin mi hürmetli toyunuzu toylamadınız, ne toylarınız toyga bulasın, teşkilden Karakalpak'a hoş gelipsiz. Hoş efendim, hoş yoldaşlar. Alini bir azı gelin nasihatte sizlerin altınızdan aytsak olamayız yoldaşlar. Al kalayık, ey azmatın işlalayık. Bugün bayram köşemde kelin gele avul benim köşeme. Bir naşım kelini baş yüzüne karayıp. Bu vakıtlı zamana jazdan atlandırayıp. Vakıtlı olmayı yıkacağız. Her benim atlan yoldaşlar. Aziz bin Can'a usun kelinge tavızlar tilip kalayık bilen. Al şiğanı toyga birsin degen. Toygana şaşuda. Ülmeken ecimli bugünden ya da külü tasuda. Ay vakıtlı kendi yesinde kendini gün son. Kelip turma şahın. Jaksın yekenmenen. Beytinizde aşuğa. Jasfasından gelecek mola bölüme gelecek. Havamlar işi sonra sayın. Kalay ses. Kelinin gelip kutlu olsun. Salvarsan bak gelecek. Hani birimli bol gelecek. Birimli bol gelecek atan benim anağa. Hayırlı bol gelecek benim ağağa. At yedi şaham olsa şırağım. Koygana kavgayı tamamla. Sen de seni seyfedip varmasa konuşacağına. Çocuk olmayı yerliğini kalkını balaşarına. İyilip sönüğümde kaldım cümle tobağa. Bana sürdüğüm oturgan bağlı ağayinlerge. Kalabeli konusu komalarga. Kuda koylarga. Sizin seneminizi demetip oturgan. Kutu koylar, kutu kalemler bile kelip oturgan. Bağlı ağayın tuğan tuzsallarga. Halkına bir cüp senem. Hani boylarına karasan pevizemine boynumuzga olayıp akıl bilen boynumuz, uayın bilen kayını, kevülümüz düncoyumuz, kolun usullar, aziz bir can bilen kosullar, kutlu olsun kendişe kuanişte toyumuz, toy hürmetine, hem bir ömürlük yoldasın, hürmetin uğruna koyup, ömürlük yoldas, aziz bir canına vericim senem. Allah'ta yinemde barhulla, ölmek gibi koy yinemde barhulla suyla budur gelecek. Hop ayağında kösülmüş yine budur gelecek. Kovulsun benim kovağa, hürmet kılıp gelecek. Tatlısında toy menekeciğinde, kalkta yerge, hem de geleceksin diyetten benim kısmet kılıp gelecek. Aha yerde sen de yılın konak keyiflerinde, tolgurlama gelecek. Ay olmaz nasibе sorgulama gelecek. Ey adamların üstüne aziz benim gözüm kavumda buraya gelme gelecek. En buraya kaçkın. Benim Kasım'ın adamın ini, her ne nesiciyeti var. Jip yadırda komşuların arnası yerde. Sarayı görmeye gelinecek. Aleni köpsüzlüğümüz koyayıp, kutuplukta kalayıp. Kutulmak hengelatka bakıta gelip dur. Aydan ayın Kerimcan. Yer halkında, tuğan tuzkallarda bir kadar tanıştırıp ötüyün. Tanıştırmazsan aldın. Bağın hürmetine bir selimler gelecek. Aleni yoldasın azgın nasihati sizlerin atınızdan ayıtlarım. Köptün tilegi kavundığınız sözler edin Kasım'a. Mürek konaklarda kalkma etmek tilekleri, mürek toy üçün, perzekleri üçün kabul olsun yoldaşlar. Yerli bölüsüyle bayıyorlar dinazizleyin. Sonun üçün üzerinde derbayla yıkın, babalarınız oldu, atalarınız oldu. Beş olanı avlatmış yoldaşlar, çersebayla yıkın, atalarınız oldu yoldaşlar. Nurgülüz ağabeylik aksakallar oldu. Mürek su gördüğü akıllarından aksakallar. Mürek kum temelini bozuk, sizlerin aklınızda ömür belediyesi, bana şu bakmak gerekir, kulaklıklarını sebeplerinizin diyatlarındaki yoldaşlar. Halkımda benim ahır var. Halkımda benim ahır var. Mürşiye babaylar iyidir, sebeplesiniz. Ezine kalmak kuşlarını kevimleri çarpılar. Kudayla şükür yerdir, ezinde bağlılar. Derdi yeter sebeplerinden, ruhu kudur ayyalar. Birlikte olmayı kapanın.
salim. Ölümlü türü sinemaya, ölümlü türü sinemaya kim olmaydı gelecek. Hemen böyle silasan kim olmaydı gelecek. Halvaydın, atanın saflarıyla kanının üstü hakkın yazında onu bölürür. Arada kes bağlamayı, ooo yeter. Halvay atanın saflarıyla atanın üstü atanın hakkın yaz atanın ruhlara iyilik verecek sayın. Mesela oldu atanızı da. Bol bir sürü dünyada bilinmez. Aziz dünyanın koyundan bölümlerine yakan, bağlarında yapan, cemiyede yapan koyunuz. Hadi kolada çelik olmada körük o koyunu. Puaları kolada körük senin boyunlu. Nurniyaz dayı atanın, bağlarında yapanın, cemiyede yapanın, ruhlarına verip senin. Herkese bilgili böyle hürmetleri mağdum cumagül kararlasında da isteyen ötügeleri Ağabey'in tohta balığını solcaman pedagogik insaniyet teknikleri solcaman cumagül canın ruhun şadidir halkın iskalayıklı zaman cumagül puskan bir geçinin o ruhuna büyüyüp salir ruhlaşa dostum. Yoldaşlar, insanın zar nasıl dinçalık yoldaşlar. Sonun için ben Allah'dan dileyim yoldaş, Allah'dan sorayım. Ağırmağayslar, sızlamağayslar, insağlığınızı versin. Balaşağınız aman olsun, bakıtta uyuduğunuz aman olgayslar. Bir önünüzü joypay, üstünde şarkı toylarda oynak görüp, rahalese yakşı günlermeni görsüdür, ben Allah'dan sorayım. Bakımızda sağ olgaysınız, her biriniz ülkü. Hani şu kelimelerden ballarınızın vakitte ama girip halkın mengilik kibar bulgaysınız. Toylar mübarek olsun azizler. Mübarek helaliyet ölmeken apa. Ölmeken ülkün yeniniz. Ölmeken ülkün yeniniz. Jamansız yaksız sözlerge taza olsun dediniz. Bu ülkün anağa yeşkimnin jotalası. Ondan askan şangarak uluğuzu balası. Köptü görgen bası var. 80'den askan cası var. Aytıp rahmet algısın. Kızıklarınızda körüp, yüzlü şiir çalgısın. Ölmeken adlı ülkün, yedinli vericip salim. Toylar bulan kalktırıp yoktu bardan kasmağa. Toylar bulan kalktırıp yoktu bardan taktırıp ağaymine duvarı hizmetini taktırıp. Toy verip adı Taşkent'ten gelip görünüyordur. Boltur gelip görünüyordur. Ömürden ötken yerinde Kasım'da atandı törlüyordur. Ömür boyu taktırıp atkara bir hizmetin Kasım kayıp atanız. Her bir atlar meleke Kasım ağağa toylarına kutluk olsun aytanızda hürmet verin. Kaynatanız Kasım ağağı atanı vereceğim salim. Jasnaması kuralıp bir vakıları bile kamera yenildi. Sizden kendisi buldu koy kuralıp. Yesiginiz siz gelgeli. Kamera yenildi talap etti kuralıp. Yenildiği bilinmeyi göstergen oğuzlarına bardı şerri gülündü. Kamera bir anası. 60 akı sanası. Bizge bir yeni göstergen pirizatın anası. En vaktaman nasırdan olmanın yazıp. Yazıp öncesiyle ayağına basılıp. Hakikatta kadar bir bakmanın hasılı. Hakkalasan avurdan. Yedi ömür yolunda bulun sana bağırma. Aldığında oğlum mertebe, usulüydeki adam helinin, tamaratla kaybine, yenini vereceğim senin. Oy, onun eski pınarı maktabasa basmalı. Vay, yerinde yoldaşlar. Tölü vereceğim bir gün. Tölü vereceğim bir gün. Burnunda katak ana bulup kolan işte taşçadıran. Üstünde günde ölgörüp bizim tülübürgün bir bargan yerge beş bargan. Kadın yoldaşlar bir gördüm kolunda sök çağırmay. Kalktan meşhur vereceğim. Yer jettirip bulguzun. Bugün kalıp benim toyunuzdur. Hürmet benim köreceğim. Murunduk atan tülübürgenge. Bir güldüğün murunduk. Apanla vereceğim salim. Yaşa. Rahmet. Rahmet sizle salamatlık rahmet.
Bağırın, rahmet. Al sen gelgelik suyga. Sen gelgelik suyga kömürünge kuanğanı sonjeli apaların gelgelik kolundan gözalgan. Kuanışlara ulasa bilgi berhama. Aytayın atap atlarına sayındır jezde apalarına. Kudayga şükür usunday. O jezdelerin barına bir iyilip jezdelige sayın bir korik. Kaltasında pulu barı pulu yokna. Jezdelerin bardım şakkan. Kelgen apamının toyumuza her kaysı her jaktan. Atap aytsam bazar apama, Zeynep apama, Almaştay hürmetli apama, Jaksınbay menen Gülsümge, Murat menen Rahima, Abat menen Raziyaga, Marat menen Peridaga, Kabul menen Peruzaga, Polat Mehribanga, jezdelerine, apalarına görücük salim. Birden gidip sorulamadı bundan geçti, siz getirdin. Alsınların köyü yedi. Bana jezdelerin bağrına şükür. Ben hala siz yurtlu basında boğdusam, her ay $100 aksız yazdır var. Rahmet. Ona bir koyu var. Rahmet salamatıklıyım. Alsınların köyü yedi. Alsınların köyü yedi. Tuzkan atalarının, kaynanalarının, alsınların köyü. Hakikaten bir canlı koyunu gidip oladın şarkı demektir o cülüğü. Tuzkan bize olaydı. Ular sağlayın kendimden, ular beni ne kadar tanısın olayı. Toyundan gelişim sımsoladı, elbette gezmeyin, koyun babanın uğradı. Atat aytsam, atların Sarınbay menen Gülşanaga, Zine Khan apamla, Bakan Dolan menen Tazakan, Nasır menen Nazira, Bayram menen Sveta, Savlat menen Gülmira, Rakı menen Derinazga, Aklı Kadir Bakıt Gülge, hürmetli atalarına, kaynanalarına, apalarına, abısılarına veririm salim. Rahmetler barekeli an bornalı bir şekilde gökbelemeyen oturgan Kasım'ın bugün toyu deyip buna Kasım ağamızda jiyinlerде kuanısı batırgan jiyinlegen sınşır buladı, salim benizin davut saladı. Buna Kasım atamızın jiyinlerinde bir jaksı ketmeni eğilip salim verseniz, bu da hanesi kevürleri toladı. Kasım ağanın bir topa jiyinleri, Abdullah menen Zabipaka, İsmail menen Anarga, Jenker menen Tayyipkan, Gösel menen Araya, Tördübek menen Perdakan, Azat menen Altınay, Ziyav menen Bakıt'a, Aydos, Nöküz, nasibi biricim salim. Ben aşağıda kendimden atşıklanmaz olan köyünün jumanlar Taşkent'ten gelgen konaklar otur toyunuzda hürmetlerini tuvalıp Taşkent'ten gelip oturgan hürmetli apanız bazarga, Amangül'ge, Boranbayga, Kagilaga, Aynura'ga vereceğim salim. Al Kasım Ağa'nın dayısı, Kasım Atan'ın dayısı, Kasım Kasım Ağa'nın dayısının kayısı. Sonunda ben aytayım, bilmegende sorak bir silahlarına her daim öz alına payına bir hürmetmen eğilip salim verip koyunuz. Kasım Ağa'nın Atan'ın dayına, atap aytsam Jiyembay Bibi Sarı'ga, Gülzabira'ga, Jalgas Lizaga, Zuhraga, Erinaga, Nalimaga, Karamat bilen, Tamara'ga vereceğim salim. Siz yakınlarıma. Sizin bavurlarınız. Rahmetler, Abrega bin Buskan, Jordasar Abrega bin Buskan, Tanara yenemine Buskan, Bağla aşırı şığa birge bildi Buskan. Bizim Azizbek'tin dayısı degen Azizbek'tin dayısı, Yercikettin Balat Üçlü var kendisi, Özüncük'tü Kırçık'ta Kayıncık'ta Minçil'de, Yen işinde Tevbür'ün dayıcı'da Sınçıl'da, Yen tartadı yerine, iyilip salim veremez. Azizbek'tin dayılarının berdi, Atap aytsam Kurban Yazmeni şiirine, Bahtiyar menen Ulbosun, Allah yar menen Pazargül, Beyit yar menen Bibayim, Peri yar menen Arukhan, Amangül, Gülzarhan, Zine Khan'ga, Delbar menen Zerhan'ga, Gülmira menen Nabiraga, Arukhan menen Mehriban, Sargınaz Sakir Arukhan, Zuhur menen Arjarga, Bahadır menen Gülşat'ga, Ahmet menen Bayan'ga, Muhammed menen Minura'ga, Polat menen Sarviraga, Anvar Muhabbat'ga,
Tamara apamızın bir kadın tuğsanlarına Azizbek değil. Azizbek'ten baylarına benziyor sarayın. Oy bırakta. Nişi kişi var? 83'kü. Kurbaniye zakatın atma. Salamatlık deyip atanın casını versin. O kişinin özü var mı ata? Rahmet. Casına bağlı. Kurbaniye zatanın sağ olsun. Kurbaniye zatanın akşasını böyle kalmaya. İyi oldu. Al kızı ağzını de sevdirmeliniz. Közlemesi kendisi kömür kömür bir kişi bile kaygımız birazları hizmette, bir kişi kaygılarında hürmette, sürgün olan toyunda, Betaşa'dan kim söyleyecek bari jengesinin toyunda bu oyunda, bir kişi Malikaga, Ayzadaga, Mahile Mine Nasibaga, Nadiraga, Habibaga, Arayga, Eleonoraga, Olaskanga, Güldana'ga, Haydın Kanatça benim mirakka, Daryer benim Allayyarga, Bir Sultan İskender Cavgas'a, Candoz İlyas Sabit Can Adil'e, İkizlerine, Haydın Veril'in Selam'e. Al iyilikleri gelecek, iyilikleri gelecek yerine kaldırmayın. Zerrede dahi kaybederine dahi bilgilerine seninle katılırlarında kaldırmayın. Dahi kaybın sallamak emrine, bir geçimi söldürmemle, sayıyorlar yine, biliyorlar biliyor senin. Al kaslarını biliyor, hukukacıları yollası, kamera efendinin kolu kollası, boylasın, herkesanası, ezdiği canlı koyduğunu, hoğuna alpasan, böyle olmazsa, bölümüne atayımları kuanların sonucunu, hap, şipurlar, capsiteliği kaydır, kaslarını bile, 100 gramlı tekrarlar, her gün yer alanındaki, şiyetleriye, bağlarını bağlayacaklar, memlekte, köre ve gavfara, boranlıkı, gül aserliye, zevkarlar, videolar, karimalar, oran diyeceğe, kullas, hastalarını topar, şuracı olmaz, aslas, karınlar, dostlarına gönlü senin. Evet, karınlar dostlar. Oldu mu? Evet, tekrar sokulun, rahmet. 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 Almayı pazarda kendisi aşırma bastılar, köylüleriniz var. Oy, kararla partisinden toplanan dostlardan motoru payınızda, böyle olanlar puanı, yine hürmet bilen, kararla yerimizde bu kadar dostlarına, hırpalas kadından dostlarına, bağlı suyundan oturan, yolacı yoldaşlarına da iyilik veririm senin. Al aklını dolduğundan ben seni görün tamayın, toyun öpesini olmayın, kalman amayın. Kıynalgan, kuangan, bugünkü toyga jinalar, her yılda süpsarına gelecek. Alem keliminin arzunu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Al dedazanıga bak, saldırmada yemeğine, böyle kalbimize bak, halkımızda, sol ekranda bana kasım atanın bölümünde kalıp olmasın seninle, ağlarının altımızda, kasım atanın bölümüsü, koyma gelin hemmesi, sonra kuşun dolanların atanın geçti. Paşamın karındası bu. Kamera. Bazı benim anamla, bayram davuklarına, İzmir'den Cemsibun'ge, Akadım, Gülzibar'a, Salamat, Beher'ge, Kullası atamızın bağlı, Ürget'e tuzlar, bölümlerini verecek senin. Yani kalkmayanlar üzerine olsun yoldaşlar. Kayseri, 9. köşe. Tarla yapsa o köşemiz, yoldaşlar, bana Bozağlı'da 9. köşenin patronun bölümümüz. Oyunda ikinciyi de testere peynir boyası bölüşeceğimiz. Avlata kaynanan yemez üretmek kalan, bal soy göçünün kadrına yaptırılan, kullas hizmetimizge hürmetini taktırgan, bizim bilgi serseme yakamızdan korunuları, Suyutu Bölümdeki erkemizden, Bozağlı 9. köşenin toplumlarına, atalarına, kaynanalarına, bir kasma gelip durgan, kolusu alsın, apalarına gülücüm salim. Şimdi dik tarafa bağırma, assalamu alaikum. Alayım. O için bir hafızlık olsun. Ama komşularına rahmet,
Hürmetli oğullarımız rahmet yaşına var. Rahmet, o sizin hürmetiniz. Haydi baba, haydi. Rahmet. Varına şu Allah'ımız olsun. Allah'ım oğullar ayında seni göre tamayın. Koy göbesi oğulları kutlarına kıyarlar. Kuanlar, gümrük tövbeler. Her birlikte süp salimer gelecek. Pelay. Rahmet. Pada aksa oldu men. Kamera kapsırayım. Şişiyoruz. Burası kaynamayız. Alınız. Bana kamera pada sizge. Kudayı bana bir giysen, adamlarını sana bir giysen. Aynen gelecek. Ölmeken ajiyeni kuandık, Kasım atanı kuandık, Taman apandı kuandık. Bu da kalesi kara siraklı sanım göbeydim. Her yılı bizim Sayso Meydanı'nın göbür yesigini yapıştır. Bala bir giysin. Her birlikte akıllı şakaları koçarmay, yayıncı kılmay. Sokakın akılının doğuna, biz kembenin kızı tamına taycı kılmayı bak. Bana bağlayla bir şey koyun. Ya aşılar. Rahmet. Yedi yoldaşlarından da bana susağasız olmaydı. Sürekli yaşlı koyuyor tuğrukta. Sonradan kere bilen halkın suda koylarla dallardan kullanmasın. Kim var? Bir yaşlı koy şaklı ettim bari. Bağlayın bir yaşlı koydu ben. Bahçeye bir yaşlı koy varmaz. Ağırlatama, barma söyledi. Ağırlatı kelin ağırlara. Ağırlara gel yaşındı. Az sonra geçerse toyda umut etken yoldaşlar. Ağırlata barma. Ne oldu? Ajiyeni süydün be. Gelin. Ajiyeni suyup koy. Suyup koyunuz. Onda ajiye bularsan bu da kalesi. Ağırlata. Hayatta yaşlılık et. Tördübek ağa sizden gelsin, Tördübek ağa. Jasır görün bağıracaksın, sundayda kere. 80-90'larda toktamazdan soğuk duyga жүрегі. Ağırlatanın Tördübek ağanın hazır verecek duası kabul olmay tırıya. Yedik yoldaşlar, kayıda dekler. Kelişim var mı? Tördübek ağa kelin, ağırlata keliniz. Kımda şurada orada bir yaşlı göm olsun. Murat ağa. Murat ağa size gelin, kayıttı Murat ağa. Kayıt. Kel, bana katadama. Kel ağa, keliniz size bir yaşlı gömsüz. Endi ata talvatırgan bizi жаңағы арулаталар kimler kodalar bitti çıkaralmayatırgan beri жақын жолдастар соның үшін солардың атынан өзіңіздің атыңыздан дуа қылыңызға қош келіпсіз. Al hürmetli kalayakına ballarımız baqtlı болайық. Asıl dostumuz менен камара достумуздун камарана кызымыздын атырапты кадемдери. Кудай ырза жыйналсак ичинде кубанычка тойларга жакшылык ишаалап тез өткөй. Кошулуп аткан 2 жашыбыз бактылуу болайық. Жүзүмдөй күйгөн болайық, жүзүмдөй саянуу болайық. Эл калкына кадалуу перзенттер болуп, ырысты несибеле, бактылуу дәулеттүү, мол перзенттүү, мехир мөрөбеттүү шаңырак болайық. Сылардын үлкен жасы күндерimiz алдымызда аман-есен еліміздің халқымыздың тыныштығы менен, аспанымыздың ашықтығы менен көре білмек несіп етсін. Жиналсақ тек қана сіздер қуанышқа тойларға жете алмаймыз. Тамара достың, Қасым достың тойларыңыз құтты болсын. Құдайымыз аспанымыз ашық болайық, еліміз тыныш болайық. Ұлыларымыз мансақты болайық, қыздарымыз ынсақты болайық. Күйеулеріміз өткен ең жақсы ниеттеріміз Алланың әрқайда қабыл болып, hamisha to'ylarni ko'rib geçiyorsun. Rahmet size şakalık yerin dostunuz'a. Elbette bir yolsun izin elini pat.
Rahmet, rahmet. Ailede aman olun sağ olun yüzünü verip gelecek. Güzel uzaklardan böyle. Türkçeyle kere verip gelecek. Böyle olasın mesela Rahmet Hacı. Size de salavatındayız. Salavatı sevgili kardeşlerim, imanlarımızdan kaderlerine bir kutsun şanlarından bugün basılma taş şadiyeler, koyular, mübarek olsun. Kasmalarımızdan şanlarından bugün şadiyeler toyumuzda Tamar ablamız dönemindeki oğullarını eğlendirip, Azizcan'ı eğlendirip, şiirinde kelin sürüp, yerde halkçıyla toy verip atlarındaki ləyim toylar balasın deyimiz. Sırtta жүрген barcha imanlarımızda, konaklarımızda Alpamız saray toyxonamıza gelip öz uğurlarını elib alılarına uzat verip sanağılı 10 minuttan toyumuzu basayımız azizler. Elimizden halkımızın milli irfadet dasturu Betaşar Maresimi Jumağına jetti sanağılı minutlardan Şaslar toyundan basla jövlemiz. Toylar barşıge mübarek olsun de kalamız. Şakir Begim orta şafala murat deb sizlar sabah qarab turamiz. Assalomu alaykum aqsaqallı atalar, assalomu alaykum aqshovliqli analar, aql verir danalar, qutlu bo'lsin to'ylarimiz. Qazonimda moy qaynasın, kumanimda shay qaynasın. To'rimda aqliq shavliq o'ynab jani bo'lsin to'ylarimiz. Bugungi Şaslar to'yi basqaray deb turgan tamada Abbosjon degan tamada o'ng qo'limda ko'krigine qo'yay. Alpamızda şınardan ağay dostlardan bazında ilk assalamu aleykum deb selamlesi. Mağadan şapala bırakıp halkımız başlar. Evet, şapala bırakıp kollarınızda kılmışsınız. İmanlar belki Betaşar Maresimi Jumağı'nda sizden Şaslar koyup basayımız. Hazırda gelip köylerimizde toyxonamıza kirgizgen vaxtımıza 5 minut uğurlarımızdan turup bol şapala koşuyor arasında Aziz Hamdi şiirinde acayip derizde kutub alsak. Marhamat bol noktalar meymanlar bir 5 minut uğurlarımızdan turup biliriz. Kelek yönümüzün hürmetlerine ya. Kim uğurdan turmasa sol tamana afanı koru almaydı desen ya. Elbette hazır şip kaptal, 10 kaptal kaneki uğurlarımızdan turamız. Kelek köylerimiz kelgende apalar şapalar urumuz gerek boladı da sonra bir repetisiya kılışı vereyik. Kelek köylerimiz kırıp kelgende de boylayımız şapalak kalay boladı. Ya oğlum 90'da çıkan Kempir'deki yübileyinin toyunun şapalağı var ayları. Bugün Komsomolskiy toy. Tap sudan sal joxorlu. Jene bir marta repetisiya şapalak. O ana. Tap ıslay şapalak koşumetlerimiyle toyumuzu basayımız. Studiyamızda operatör şirketleri tayımıza. Alpamız Sarayı toyxonasına. Bugünkü toyumuzdan baxtlı jasları kelin köylerimiz Aziz Şirin marhamat.
Ege avtobusumuzu tarın tarasada buldan ya da hemen esen kelin köylerimizge bir neşe arasadı deyip barcha mehmonlarimizga o'z uğurlarını elib aluvlarına ruxsat beramiz. Kelin köylerimizde to'yxonamizdan ertasiga Nelly Dance Show go'zal qizlarga ruxsat berib, jaslar to'yib boshlaydi. To'ylar muborak bo'lsin. Yetim toy degeni basa, mas soyuğa gelir kasa. Tomsa dolaş olsan kasa, jinaları toyxonaga. Toylarımız o'tmaysiz o'tmaydi, birovlarga o'rin kelmaydi. Ana sonda da do'stlik og'izlashib ketmaydi. Qasim og'amiz bilan Tamar opamizning shang'arog'idagi shadiyana to'ylarida deydi. Rasululloh assalomu alaykum yoshlar yenimizdan kelishdir insonlari, to'yimizga jinoilgan ahli butun ziyoli qavm. Miniki Qasim og'amizning shang'arog'i, Aziz onamizning shang'arog'ida bugun Tamar opamiz 7 hafta jinoib to'y berayotgan ekan. Albatta o'rtamizga to'y egalarin o'rtamizga marad edamiz. Qasim oga, Tamar opa to'ylari bo'lsin. Keling marhamat. Qasim og'amizni, Tamar opamizni o'rtaga marad edamiz. Ay seni kulak sal beni aklıma uğrayan sen tüskende yadım To'ylar muborak bo'lsin. Hadi tanımadım keldim Assalomu alaykum. Apamızdan bolaga aşkını tanmayapsa, bo'lsin kelin anaga. Allohga shukr, vo'q bo'lsin aga. Apam aytdi, Tamar opam aytdi, kelin anasan, to'ylar bo'lasiz. Rahmat. Bile to'y basında agamın basında turib oldim. To'yning basında sırası aytayın. O'sha to'yda bizim Qasim ogamni yaxshi ko'radigan mehmonlar bo'lsa, Qasim ogam mujik degan, Qasim oga krasavchik degan bolaqlar bir shapillar Qasim ogaga. O'ling aytmay olsun boshima. Vallahi desin. Buna kapta to'liq Qasim ogam qo'nar ekan. Tamar opam krasavitsa, barına şükür, anacanımız aldığımızda aman olsun. Tamara, ya тебе люблю degan bolaqlar Tamara qarqaramiz. Hoppa! Allah barakalla salomatlik deymiz bileki. Anacanımızga, akacanımızga to'ylar bo'lib bo'lsin. Ilayim Allah, o'sha yana bir to'y bergis aga. Xudo xolasa bizning minagi Azizjonning ahvollarini, sog'liqlarini uylantirgan to'ylarga da yetkazib bersin. Asli jasli ko'llar jinoilib o'tirgan, men jasli ko'llardan o'rtaga chaqirim dedik. Ultekin opam qayerda? Bazar opamni chaqirim. Gulzarxon atli yashil ko'llarimizni o'rtaga chaqirib berdik. Ultekin opa, Bazar opa, Gulzarxon opalar, kela qo'ying opalar. O'rtaga. Chaqirlar, bermalov bo'l. Bermalov. Apa, bermalov. Tut. Anaga. Rahmat, mikrofon dovushlarini isbotdan bo'lsa marhamat, olmagan opamizni, Bazarxon onamizni, Gulzarxon onalarimizni o'rtaga chaqirib, oltin olma duo oltin emasdi degan dana xalqimiz usunda jasligo'yin onalarimizning yo'llarin, jaslarin kelin bolamizga bersin deymiz. Kelinimiz ham sizga savob ulkan ana bo'lsin. To'ylar muborak. Kela qo'ying opalar. Rahmat. Lekin qadamimizga yetsin. Amin azizlar, bizim Qasim ogamiz bilan bugundan boshlab Xudo ta'min bo'lib, Xudo talayib qatnashib o'tirgan o'sha shang'aroqdagi kelimizni berib, kelimizdan kelgan mutaxassisga baxtli bo'laman dediz, baxtli qilaman deb kelib o'tirib, so'ldan to'yxonaning to'ri to'ldirib bo'lgan bizim Po'latboy aql pularimiz bor. Miyvog'il aql pulari opamiz degan Po'latboyga Miyvog'il opa, o'rnimizdan turib o'rtaga chaqirdik. Po'latboy aql pularimizni, Miyvog'il aql pulari opamizga o'rtamizga chaqiramiz.
7 şartla emas, hizmeti 3 şartla buyursun. Murunduq ataga da, murunduq apalarga da hizmeti buyursun deb tilib bergan aşaramda mehribli kishimizni o'rtamada deydi. Bugün basayımız peki buna toyda bu da halise toylar başlığı mübarek olsun. Polat ağamız kesi, bu da halise Miyavagül abamız kesi, bu da tabaylar kesi bu toyda basıp jiberimiz. Bizim tülüvergen ana var mı? Miyavagül tülüvergen burundu kazanmeni burundu bana şarkı jiberir de kızmeni jürgen jiberir. Kızlara kara basar olsun. Burundu atağına burundu bana şarkı toyda basıp jiberir böyle. Şarkı jiberir. Al Xudoy apalar o'ng bo'lsin, Miyavagül apa o'ng bo'lsin. Polat aka qayerda? Keltirma, Polat akamiz ham. Bor ekanlar, prezidentni kutib olganda kutib olamiz, o'zimiz borma, shaqalab qo'shimliklar meni muzikalar bilan kutib olgan. Bizim Polat akaga qayerda? Polat aka o'ng bo'lsin. Kelgan qadrlarimizga o'ng bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Polat aka o'ng bo'lsin. Qasim aka o'ng bo'lsin. Polat aka o'ng bo'lsin. Qasim aka o'ng bo'lsin siz. O'ng bo'lsin degan quchoqlasin degan o'ng bo'lsin. Xudoy apalar sizlarga 2 marta o'ng bo'lsin. 2 marta. 2 marta degan quchoqlasin degan. Belden şörbet siyibasa sunday toyda ay baraketle Xudoyimiz munjulib bo'lg'ay, kuyov bolar shunshulib bo'lg'ay deymiz. Endi sal pariyatlimen turib bo'layga atalar jaqinlar bermanlar kelaverib bir qator bo'lib, zaborday bo'lib turib olamiz. Ağalar kelin qanaqay. Ağayın mehmonlar, tuğuskanlar, tuğanlar, osu toyga jинalgan barcha ağayın tuğuskanlar, osu toyda siylab kelgan barcha mehmonlarimizga ulkan rahmet. Stolun üstüne qaramay bizlerge qarab o'tgan mehmonlarga Allohning nuri olsun deymiz. Aytilgan tilekler Allohning dargohida qabul bo'lg'ay. Perishtaning quloqlaridan jetkay. Osu toyda kim shapaloqni qattiq urib o'tirsa, Xudoyim uyining ishini boyib ketgay. Allah. Şem kaptalga gap yok. Şem kaptal настроениемен otur. Ол kaptal bilmeymen. Ayazlap durma, ұрысып қалған babam. Kim şapaloqni qattiq ursa, Xudoyim uyining ishimen boyig'ay. Ол kaptal. Al olay bolsa bismillah deb toyimizni boslaylik. Albatta toy basında mine kechasi to'yni analarımızga diqqatimizni, e'tiborimizni qaratamiz. Inshaalloh analarimizdan fatihasini olamiz. Жаратқансаң meni жарату үшін. Dünya alemine tirikchilik taratу үшін. Perzentim deb uyqu bilmaysan, anajon taң atu үшін tun uyqungda 4 bölgensen, mehribon anam. Tabislarim tek sen arqali, alqis aldım tek sen arqali, sen tavumsan suyer arqamda, anajonim barına şükür. Anası barlar, anasını жақсы көреді олар. Анасын сағынғанlar, аналар үшін бір шабалақ қошымен аяғымызда. Ақаяқсам болдым аппақ түнді, кешетіп мен Konaklarım, mimarlarım hoş geldiniz. Ne babam Ahmet Aziz'in şiirinin ömründe baktı, avanışla baktırlarına. Kuvanışıma şerif olup gelgeniz korku rahmet eylemez. Şiirinden ballarım, kızlarım, basamışlarım, bari üstesinde yaksı etlemeyecek.
osonday akşamlıkla analarımız patiye verip atırmadaki altın alma dua al dua altın emes ve deydi. Apaşam şu asınızdı versin, şu oğlumuzdu versin bizlerge. Na kız balanın şahsını soramaydı deydi o. Men bırak sorayacak bana apa. Neşeге çıktınız apa? 280. 280 78 va men ham 78 ga chiqqayman deganlar urun apan şahsını versin. Nangara sizge şapalak urat, magan urmaydi. Apam 80 kişisindekiler şapalak urat. 85 90 95 Kosa vereyim bak olama. Ya? Kosayım bak olama. 95'e gelip durumuz niye kolay? Kos dedi şuz. Aldığınızda aman babayısınız. Kuda kalesi azizden bağları hemmenizde hacı verip hacılardan toyunda turun iyisi veresin deyimizde toy tileklerimizde devam ederiz. Anacanlar 10 bolsun. Marhamat. Hürmetli ağabeyler, dostlar, bugünler bizim Kasım'ın balası, Aziza'nın toyu olmadırken toylar koygulasın. Töbe bir şakasının bol, özlerinin günü bölsün. Barlık ağayın dostlarına kısmeti hadal buyursun. Yüzlerinin külfü etmesin. Hem vakit baktılı, külfülü bulup ömür süre vergeyin. Barlık dostlarına rahmet gelgenlerimizge, konaklar, silahlarımızga rahmet. Maria Magdalena. Apasının tileğiniz birden tüysülüp kalatken ya, kayırda tüyslerini bilmeye kaldık. Allah bari gelen salamatlık dileyimiz, sağlık dileyimiz. Apa, bir soru vereyim. Kudaylıqını aytın bırak, ötürük alacağızmanda Aziz'de жақсы көресіз bе? Ava, Aziz үшін hemmimiz hatta tayınsız ba? ayımpız, Aziz'дің тойы мощный өтсін ба? örtsün. Aziz'дің тойы мощный өту үшін bir kuplет қосық айтып беремін онда апа. Халық шапалақ ұрады, Aziz'ді анық жақсы көрсеңіз, bir kuplет қосық апа. Кет. Айтып айтасыз ба онда дегенде? Айтсын дегенлер бір шапалақ ұрады, апам енді. Кеттік апа. Құтты болсын тойларыңыз. Kutlu olsun toylarımız, toylar toygulasın. Oldu mu? Hep var gelir. Sayımız balcıya ulaşabileyik şekerimiz. Yemeği hürmetli konaklar, yemeği kitaplarımız, toylarımız kutlu olabilsin. Anamızsınız, büyük kızınız şiirin, aklımız suyun. Toylar korkmasın, şaşmalar korkmasın, damakta toylar yiyiz, bakmasın. Rahmet, odan keyin material javoşak ajapalarsa to'xtab turamiz, yaxshimi? Oramonlarda hozir aytaman, endi jasli ko'ndem analarımızdan eshitib oldim. Endi yer azamat agalarimiz bor, Qasmaga bir animaldir jaqila, Po'lat aga sal jaqila, Murunduq ata sal jaqilaymiz ekan, toylar qilasizlar, kelib qo'ying. Barakalla, agay to'sqanlar, endi men ahmetli insonlar turali aytajaqman. O'sha yerda bizning Qasmagamiz, menga Po'lat agamiz o'sha güngideyin şağarağım deb, balam deb, kızım deb, otbasım deb, o'sha Azizjanni uyli qilayin, jayli qilayin deb o'shunday darajaga yetkazgan. Avvali Alloh taolo, ondan so'ng akalarimizdan to'y tilaklarini eshitamiz. Akalar o'ng bo'lsin, avvali Qasmaga o'ng bo'lsin deymiz, Po'lat aga o'ng bo'lsin. Alayim ullu bo'lin, qizli bo'lin, aqliq, shovliqli bo'lin deymiz. Eng yaxshi tilaklarimiz ularga, sizlarga bo'ladi. Bozorda sotilmay turgan taxtli, hech kim tortib ololmay turgan baxtli bo'lsin deb endi Xudodan boshlayapman, o'zingizdan boshlayapman. Kimdan boshlayman? Hay barakalla, Xudoni Xudoyday siylov kerak dedi Qasmagam aytdi. Qizi bordim, nazi bor degan, al Po'lat aga o'ng bo'lsin to'ylar. Marhamat. Al. Toylar o'ng bo'lsin. Agayda to'shqalar. Aziz, Şirincan, vaxtlı olun, onu bulursun. Жақсы күндерімізде, жақсы күнде ұшыраса берейік. Ассалаумағалейкум, тойымның құрметті қонақтары. Бүгін балам Азиз менің келіншегімнің бақытты той екен, тойлары құтты болсын, бақытты болсын. Бүгін жақсы апалардың айтқан тілектері қабыл болсын. Hürmetli konaklar, бүгінгі менің қуанышыма керіп
ekensizler, bärizge rahmet. Barsak kelsek yaxşılıkka toylarga barayıp hoş kelipsizler. Rahmet. Hasmagan klassdaşlar, kurdaşlar şapala vurmaysınlar mı? Al endi kudalardan toy tilagini esken bolsa kudalar çotto magananda üsküşli bolup tursa egi kuda. Bir bayagda kudani görgende bir kuşaklap ne kılат деп былай шаңа. Koytur men aytkanday ne керек касмага жүр кетип ортага. Bir елдин калктын алдында Аллага шүкүр кудага жеттим ага. Бул күнгө жеткен бар, жетпеген бар, мына жерде турасыз. Полатага алдына өтүңсүз. Екі құда бір-бірімізге жақсылап қараймыз. Әзір музыканттар қосып қояды баға. Екі құда бір шығырып кеп пышақласын яқшы ма? Қолларды ашық самолеттің қанатындай қылып. Құдамыздың аты Полат аға. Жақсы көресіздер? Енді жақсы көрімен деген егер арамаса. Көрмет етесіздер? Уважет етесіздер? Болды, олай болса әзір музыка қойғанда екі құда бір пышақласайық жақшы ма? Тойлар қаласын құдалар. Екеуі бір-біріне ұқсабан береткен аға әндіге сәл кел аға ортаға құдағының қасына келіп алам әләйіп әмі жерді көрсеңіз сөйт бір-біріңізді құшақлап бауырыңызға бас жүрі берек Төлеуберген ажаға өтім алдыға аралама ол аймақты бүгінгі тойымызды мінекей Төлеуберген ажағамызды мұрындыға тағып сайлаған екен қызметі екі жайыққа емес үш жаққа бұйырсын аға сізге де тілеклері қызметтері бұйырсын деп той тілегімізді мұрындық атадан естейік мұрындық ата нешеше мұрындық балаңыз Бірінші. Набичу келген бойда как елі. Ал мұрындық ата бүгінгі той тілеген айтады, одан кейін жан Төлеуберген ажағам айтып еді. Айтпай-ақ қойшы Аббасон, халық білмей-ақ қойсын деп еді, аға айтқым келіп тұр. Бүгінгі тойға өзінің мұрындық баласына Сулайман Билдиннен екі қаналы дом подарок етіп атқан мұрындық атаға неге шапалақ ұрмайсыз? Оқ болсын аға. Assalamualaikum. Selamat kamarada berolsun to'g'ri olsun. Shu to'yingizga o'tishda balandlik qizimiz sizlarga uzoq umr, baxt tilayman. Hamisha o'ynab yura bersin. Sog' dedingiz, birinchi diskussiyaga o'tiraverib, hamma endi to'y bo'lsin. To'ydan to'yga ketaverib. Rahmet. Ana kamera şirketleri aytib aralar açılıp para turba bulardan deyip bir-birine жақын тұрсын deyip arasınızda ешқашан пойыз өтпесін, жаман пышылар өтпесін. Bir-birimizге жақын тұрайық. Мінекей құдағай апаларынан алды, мына екі ажапамызда той тілегін естейік. Тойлар оң болсын ашпа, мархамат. Ассаламу алейкум. Бәршеңізге, Қасым менен Тамаран сыйлап келгеніңізге рахмет. Осы тойдың себепші екі жас. Бақытлы болсын, үбірлі-шүбірлі болсын, қызығы көп болсын, жамалығы жоқ болсын, көрсек той деп жүре берегейік. Сол тойға келгелері ұлларың сол ұяға, қыздарың сол қияға қондырғанның гуасы болып, құдағай емес, ағайын туысқан болып, сол әмеге тілегім, сол балалардың тойында күліп отырайық. Rahmet. Nağız түсінетін адам екенсіз. Апа садаған кетсең арзиді мінекей. Күліп отырың деп атыр. Күлген адам ашылған гүлге сай дұрыс емес пе апа? Күліп жүрейік 5 күндік өмірде. Ал енді құдағай апаларымыз, мехрибанларымыз мінекей Миу апам тұрыпты, Тамара апа тұрыпты. Апалар екеуіңіз ұрысқанбадыңыз па негізі? Нормально ма отношение? Қайдан білейін? Бір-біріңізге қарап күлмейсіз қосыра. Оң болсын. Ал енді құдағай апа, құдайым біздің күйеу бала сізге күйеу бала емес, ұл болсын деп той тілегімізді Миу құдағай ападан естейік. Мархамат. Мінекей hürmetli меймандар, той иелері, тойларыңыз оң болсын беріп атқан. Жайған дастырған әмі уақыт тойларыңызға жайғысын. Балаларымыз бақытлы болсын, мейірімлі болсын, екі жаққа қызметі теңдей болсын. Осы отырған құда-құдағай ағайлы бәрінің үйлерінде жақсы күндер көп болсын. Тойларда ұшырасқайымыз бәрін. Құрметлі тойымыздың қонақлары, бүгін балам Азизжан, Хамишемін қаным тойларына келіп отырған екен. Тойлары өздеріне құтылы болсын, бақытлы болсын, қосқан менен қоса қартайып, Құдайым із аяғы жарасып өздерінің өніп өскен Құдайым. Құда-құдағиларымызбенен 1000 жыллық құда-құдағи болғаймыз. Полатбай құда, Миуагүл құдағи, маған ұсындай қызды тәрбиелеп, өсіріп берген үшін 1000-1000 рахмет сіздерге.
toylar sizlerge de qutul bolsun Kudayım. Katnaşıklar мәңгі bolsun, siz bizligimiz күчлü bolsun. Kep oturgan konaklarga da har daim жақсы күнлерде, toylarda ұшыраса бергенбіз. Рахмет, саламатлық деймізін қарап, біздің Тамара апа тілек айтып еді, ана жасыл көйлектегі, шәке сәл қашып тұрса, ана жасыл көйлектегі ашпа тымбай шапалақ ұрып отыр мынау. Мына туғырда көрініп тұра, кім болады сол, кім болады сізге? Келінім. Келіні аты кім? Ағайлар танымайсыз ба деймен, ең аңырса келінім деп аты кім еді? Жіберсе Лола ма, Тумарис пе, кім біліп атыр, ұр жібер әйтеу кейін сұрастырма. Келініңіздің аты? Гүлсара емес пе? Яна мен біліп аттым мынау келіннің аты. Кім екен? Бибайым. Ой, дал-дал болдық қол. Біреу Гүлсара дейді, біреу Бибайым дейді. Апа, А вариант Бибайым, Б вариант Гүлсара, С вариант Самандар. Қайсы? Гүлсара. Гүлсара, өзінен сұрап қайтамыз. Өзінен сұрайық, музыка. Неге именно осы адамға жабысып алдым, себебі шапалақ ұрып отқан бір өзі бағанадан бері мен болғанда маған шапалақ ұрып отыр деп бір чистый материал жауып жіберетінем, қарап тұра бермейтінем да мен не. Арты қарасынан ба бір зат алып келетінем, сразу бір орамал ма, не керек, орамал ма, материал ма? Айтса ақша берсін ба деген да. Бір зат алып келеді азыр. Шап! Шап! Опа! Материал! Ойнап, ойнап! Орамал! Әне. Басына жау, басына. Беташарды басылап жүріп, келінінше келжек деп, отыр бала. Енді атын сұрайық. Сабира ма? Сабира. Сабира ма? Мен үш келін отырғанда қайсы екен білмей қалдым Сабира. Болды ма? Басына істеді айтпайсыз ба? Ағыз қараша делім шәйшетіні. Сабира кіші оң болсын тойлар. Орамалын тағиып отыр. Әйел адамға орамал жарасады. Орамал бұл сұлулықты жасыратығын зат емес. Орамал деген нәрсе бұл сұлулықты ашатын зат, дұрыс па? Орамал таққан аналарымыз алдымызда аман болсын деп той тілегімізді Мұрындық апаға берейік. Мұрындық апа тойлар оң болсын Мергүл апа. Сізді мәжбүрлеп қоймады ма Мұрындық апа қылып? Азымыз күлім тұрамыз, я? Мархамат 2 жасқа деген той тілек. Мұрындық апа айтты, менің тілегіме шапалақ ұрғанға чистый жауаман деді. Ал шапалақ ұржы бере қой. Ассалаумалейкум. Ұзақ жақыннан келген ағайын тоғалар. Себепшіміз 2 жас Құдайым. Сіздерге келін, ішеміз келген күйеу бала, Құдайым оң болсын, 2 жаққа қызметі бұйырсын, үміт еткенде бір перзент болсын, өздерінен өні болсын. Біздерге сен берген екенсіз, бір алдыңызда бір жаңа сеніміздеріңіз ақылаймыз дейміз. Құдайым хамен үйінде той болсын, ұсындай күлерге жетіп жүре берейік. Мына оң қапталда отырғанлар не андай бір кино болып отыр, сол білесіз ба? Титаник деген кинода адамдар шөкіп кеткен тым тырысып қалады ғой оң қаптал. Шапалақ ұратылар бар ма? Бар ма? Тірілі. Міне аға, міне оң болсын. Еркек адам болып тұр, мінеке Алла разы болсын. Атыңыз кім? Қарамадин. Кім боласыз тойға? Қасымның бөлесі. Қасымның бөлелері сау болсын. Бөле. Ал апалар енді орнымыздан тұрамыз, келін күйеудің қасына барамыз, маңнайларынан сүйіп, айнанайлар оң болсын деп, мощный бір суретке түсіп қайтың. Яқшы ма апалар? Қанеке бәріміз құда-құдағайлар той болса, біздің Қасым ағаң тойындай болсын. Құтлы болсын тойларыңыз, және болсын тойларыңыз деп қаламыз. Ашын қыраймыз қанеке. Мына аппаратура алдын ашылатын еді ғой, ашшы береміз азмаз. Болсын құшақ жігіт, тойларыңыз, тойлауыңыз, орынлансын арман тілек, ойларыңыз, ойлауыңыз, мерекеге жарасады, нұр жамылған ойлауыңыз, той қанабау жарасады, нұр жамылған ойларыңыз, рахмет.
Haneke kelin köylerimizden mаңлайларынан suyup естелікке суретlerге түсіп алың. Prime Cinema студиясының жігіттері бүгін тойды түсіріп жатыр. Aziz ағамызға тойлар оң болсын деп қаламыз. Тойлар қаласын. Кел яурым бар деген қосыларымыз бар біздерде. Мархамат, келін көйлеріміз менен естелікке суретке түсіп аламыз. Ақанның кешке дейін сені ойлайман, отқанға беске дейін қанама сыймайман. Ой қиялым сен деп, сағынаман сен деп, ярым сен деп, ярым сен деп. Azandan geçecek, seni oyladım. Oldandı bişecek, kanama sıkmadım. Oy hıyalım sende, sağınaman günde, günde, günde. Her gün günde. Kil yarım, oylağanım sen yarım. Senin başka işkin yok, kolumda bir gel yarım. Gel gel yarım, gel yarım. Oylağanım ben yarım. Benden başka hiç kim yok. Kaderini bil yarım. Rahmet. Келін көйлеріміз естелікке суретке түсіп аламан дегенше торт тағамларымыз тайын тұрсын. Әзірде суретлерге түсіп алғаннан кейін келін көйлеріміз біргелікте торт кесіп, бір-біріне мазалы торт тағамларын үнәмедеді. Онан соң шампанский виноларды көрмей атырмыз. Үрметлі жора жолдастар, мархамат. Күйеу баламыздың шампан виноларын ашып, стакаларға құйып, лента кесе тұғын қызларымыз тайын тұрамыз. Тойлар мұбарек болсын. Ассаламалейкум. Baslansın baslansın, bugün toyun baslansın. Baslansın baslansın, bugün toyun baslansın. Kelin kuyu kırıp kelede, bakıp toyun bugün baslansın. Kelin kuyu kırıp keledi, bakıp toyun bugün baslansın. Ey bakıp toyun bugün baslansın. Appak kelin toyga keledi, kuyu bala güller beredi. Appak kelin toyga keledi, hey kuyu bala güller beredi. Hazır Bahram Selim biri diye, bugün bakıp toyun baslansın. Hazır gelin Selim biri diye, bugün bakıp toyun baslansın. Ey bugün bakıp toyun baslansın. Süттің бақлашқысын ұстап жүргенде жүрсен ғой, жаным, қалай? Өзің ашасаң ба? Біздің күйеу баламыздың родной інісі мінекей тойлар оң болсын, кел ортаға бар екенлі. Бұл ашқанда жаман ашадал бар ма? Атымыз кім еді? Саламат. Сен қуаныш қайта жолың ашылып атқан жоқ па? Үйленді ғой енді, бұлам үйленеді, қайтан сұрайман ғой, атың настырын, атыңыз кім? Саламат. Жолың ашылды ма? Ава. Ұялмайды әзіргі балалар. Оң болсын. Так, Сала, тоқтап тұр. Неше санағанда ашамыз? Жігітше. Білмеймен, көреміз енді. Өзің неше шылсаң? 28. Жаным дейді, атшы бер десең, ойнап айттым. Ал, шампанский! UFC WB Азиздың інісі Саламат Шампанский. Жаным дейді, рахмет, тоқта, мұна мұсырларды алайын жан. Аны шапала құр жібер. Рахмет. Ағайынлар, мұна отырған ордымызда мұсырларымызға қарап отырайық. Біздердің үйіміз ұсыл жер. Біздер ұсыл жерден нан жейміз, ағайынлар. Үйімізден мұсыр тастамаймыз ғой, тазалыққа тыбарды берсек, тазалық бар жерде береке болады дейді. Ал, келін күйеудің қасына барып стакаларға құйып қайтамыз. Молодец. Ол бір шампанскийдің қосылары бар еді баяғыда? Бар ма? Атқуай, қарама сөзіме, мен сені шын сүйдім. Арқайын
Rahmet. Marhamat, Xudo tog'aylar, o'rlarimiz elib, arxayın o'tira bersak bo'ldi qana. Endi yoshlar to'yi bo'ladi arjag'i. Arxayın qarashaylarda ishib, aqkampetlar bilan ovqatlarni jiyib bering. Biz şampanskiy lentalarini baylaymizda, kelin-kuylarimizda lentaga sumarasini o'tkazib olaylik. Bir qiz kerak bo'ladi-ku, qayoqda? Xudoy joni, muzika ke. Voy. Ventilyatori bor ishchi qo'limda. Ash. Jengelerim uylen deb aytadi, bir suluda bilgenini aytadi. Pay shuqlay berding sağ harqaysınız kir. Moshti turib edi bu, o'zi suytqiysa aytib qo'yib edi. Mana ketdi, mana tinglayın deb turgan jo'q mana. Uyda adam barma ke, taqmaq aytchi beraq o'jan, muzika, kelego. Ke. Aqsa beraman, aqsa. Ma, aqsa beraman. Ya. Ayt, men boraman. Allah'ım ana qo'rqib atıran, detskiy travma atıran, oğastin kim? Birinchi tanishib olaylik. Na, aqsa beraman, usta. Mana, usta. Ani. Atinga? Ne babam aziga kişinin bogutda. Asma. Malades. Bo'ldi, ma yenchilamaysan qo'ya. Aba. Malades, ko'rdingizmi? 20 ming ekan bu deyversan. O'ng bo'lsin, ketdik ha. Aynan. Basa qo'y. Allah'ın bergenleri o su toygan neşi bala gegen bolsa azizagandan sonça ulu boğay. Neşi kız gegen bolsa azizagandan sonça ulu boğay deymiz. Narselerimiz, ertengi kelişegimiz aldığımız zaman bolsun. Marhamat kelin köylerimiz bilen bir suretke түсіп koysun. Jibir maestro. Aşpet koysun. Onday olur. Aşpet olur. Atırgüller açtı çıray. Atırgüller açtı çıray. Qara, ko'shku billur saroy. Yulduzlar ichra tanhoy, yulduzlar ichra tanhoy. Azizim sen mening azizim. Yulduzlar ichra tanhoy, yulduzlar ichra tanhoy. Azizim sen mening azizim. Atırgüller açtı çıray, atırgüller açtı çıray. Qara, köşkü billur saray. Yulduzlar içre tenhay, yulduzlar içre tenhay. Azizim sen mening. Rahmet. Tort tağamlarını çaqlatçı veremiz kelin köylerimizge, afitsan kızlarımızdan ötünüş. Marhamat aziz hamdi kelin balamız birgelikte tort kesik, bir-birimizge tort çekisip koyamız. Toylar oğun bolsun. Janımda bir bolsan, jarıq nurun bolam. Tөгілген нұры болсаң, қызыл гүлің болам. Тербелген gül bolsan, jelsiz күнің bolam. Шуақты күн болсаң, тыныш түнің болам. Жанымda бол. Әлде кімге налысаң, намысыңды жанысаң, қорғаныңды танысаң, жанымда бол. Атыңыз бос елге, арыз толып кесең де, бақыт табам безіңде, жанымда бол. Жанымда бір болсаң, жарық нұрың болам. Төгілген нұры болсаң, қызыл гүлің болам. Тербелген gül. Ömrünüz tort tağamlarınday mazalı, tort tağamlarınday şiirin, hem de tort tağamlarınday ak bolsun deyip bir-birimizge öz kollarımız ile mazalı tort tağamlarını nemedemiz. Marhamat. Еркетайым менің, қуыршағым болма. Анама бол келін, ертеңіңді ойла. Еркетайым менің, Rahmet. қуыршағым.
Келін-көйлер өз орларын елеп отыр балада, ал біз болсақ жастар тойымызды бастаймыз. Тойға келген барша меймандар отырған орларымызда тілек айтамыз. Тілектерді отырған орларды айтатын болдық. Баяғыдай ортаға шығып, әсесеу, горкайеу деп бақырмайтын болдық. Отырған орларымызда тілек айтамыз. Сауғаларды келін-күйдің столына апарып тапсыра берсеңіз болады. Мен сахнамызға Nelly Dance Show көз алғызларының қарақалпақша аяқ ойылары менен жастар тойымызды бастандырамыз. Prime Cinema студиясы жігітлер тайым болса ортамызда самый популярный и самый знаменитый Dance Show Nelly Dance. Жинай бер. Асықпай жинай бер. Музыкаға түсіп жинап берсін. Маған қарап бір қыз тояқ, барғым келді қасына, қызыл роза гүл алып, сорап білдім атыңды, көрсен жазған хатымды, сол бір аппақ қағазға жаздым махаббатымды. Қарамайды сезім жасқадым, қызық емес сөзі басқаның, өмір емес кинодағыдай қойсын алмай. Қарамайды сезім жасқадым, қызық емес сөзі басқаның, өмір емес кинодағыдай қойсын алмай. Мархамат, Nelly Dance Show көз алғызларының ажайып аяқ ойларыменен тойымызды баслаймыз. Şanarağı dandanlar, oğuqları andanlar, o sağasın horlatqan, keregesin sırlatqan, tegildi qoz ağırtau, hey, menin oğlumda toy. Şanarağı dandanlar, oğuqları andanlar, o sağasın horlatqan, keregesin sırlatqan, tegildi qoz ağırtau, hey, menin oğlumda toy. Rabi qaymoq, ağzı oymaq, yüzü şaynap, gözü oynap, kerme qaşlı, qulaq şaşlı, toyga keldi bir qızlar, el qushaqlı, uzun boy, hey, menin oğlumda toy. Hey, şey basqan, tört ayağın ten basqan, ay şu barday bedevge, şorğa jürüs yarasqan, yarasqanda tüstü tay, hey, menin oğlumda toy. Rabi qaymoq, ağzı oymaq, yüzü şaynap, gözü oynap, kerme qaşlı, qulaq şaşlı, toyga keldi bir qızlar, el qushaqlı, uzun boy, hey, menin oğlumda toy. Rabi qaymoq, ağzı oymaq, yüzü şaynap, gözü oynap, kerme qaşlı, qulaq şaşlı, toyga keldi bir qızlar, el qushaqlı, uzun boy, hey, menin oğlumda toy. Arabay kalmaz et, vay şumarım algaçap, bülbül küslesin, suluqların tüslesin, ay degende ağzı var, gün degende gözü var, toyga geldi altı kız, at götürmüş nazı var, başlanacak tamaşa, gelin talep toymasa. Linda Dance Hall şapalı hoşametler.
Barakalla. Barcha mehmonlarimizni hurmati, yanada g'ostlarimizga navbatni beramiz. Salom muborak bo'lsin va izohlarimizga muratlab sizga. Marhamat. Bugungi to'ylar bilan qutlug'lab Qoraqalpoq estradasining ajoyib vakili Aziya xitmeni qarshi olamiz. Alisher Banyazov navbatni beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum barchaga to'ylar muborak bo'lsin. To'ylar qilasizlar. Barchaga do'stlarga o'yinchoqlarga maratlaymiz. To'ylar barchaga muborak bo'lsin. Ko'rdim qaldim hayron, Markarshandan ayyara, Turan qullandı seni, Shabizxon seni jayrona. To'ylar barchaga muborak bo'lsin. To'ylar qilasizlar. Yoshlarımızga bir ömürlük vaqt, bir ömürlük muhabbat tilaymiz. To'ylar barchaga muborak bo'lsin. Kobaylangan Жолықтың сен қайлардан Қарай қойсаң таңарман Қарамасаң ойраман Ашықлар көбайланған Жолықтың сен қайлардан Қарай қойсаң таңарман Қарамасаң ойраман Көрдім қалдым айран Маркаржаннан айара Туран құланды зелі Шабысқан сен жайрана Көрдім қалдым айран Маркаржаннан айара Қиялышып сіз байланған Хайран, хайран, хайраным Шөлде жүзген жираным Тауыз құстай тауланған Қиялышып сіз байланған Хайран, хайран, хайраным Шөлде жүзген жираным Көрдім қалдым хайраным Маркаржаннан айара Туран құланды зелі Шабысқан сен жайрана Көрдім қалдым хайраным Маркаржаннан айара Туран құланды зелі Шабысқан
Мен сені түнде емес күнде ойлайман. Ядымда саңау сені ұмыта алмайман. Сағынсам көре алмасам қалай шыдайман. Қалай шыдайман, қалай шыдайман. Мен сені түнде емес күнде ойлайман. Ядымда саңау сені ұмыта алмайман. Жаныңа бара алмасам, қасыңа бара алмасам қалай шыдайман, қалай шыдайман. Қазақстан Россияға кетіп қалды, мені таслап шетелдерге кетіп қалды. Жасымызда біраз жерге жетіп қалды. Ақ мені ярым, ақ менің жаным. Қазақстан Россияға кетіп қалды, мені таслап шетелдерге кетіп қалды. Жасымызда біраз жерге жетіп қалды. Ақ менің ярым, ақ менің ярым. Қана ағай дұрысқала тойды қыстырамыз. Шақан. Айтпасам болмай тұрау сағынғанымды, жүрегім сезіп жүрау яман сағынды. Сәлемім айтып барар адам табылды. Жүрек сағынды, жүрек сағынды. Айтпасам болмай тұрау сағынғанымды, жүрегім сезіп тұрау яман сағынды. Сәлемім айтып барың, сол ярға айтып барың. Жүрек сағынды, жүрек сағынды. Қазақстан Россияға кетіп қалды, мені таслап шетелдерге кетіп қалды. Жасымызда біраз жерге жетіп қалды. Ақ мені ярым, ақ менің жаным. Қазақстан Россияға кетіп қалды, мені таслап шетелдерге кетіп қалды. Жасымызда біраз жерге жетіп қалды. Ақ менің ярым, ақ менің ярым. Кеше күндіз сені ойлап, сені іздедім. Көшенізде қарауыллап, түнде кезгенім. Ашығыңнан қосығымсаң, неге сезбедім. Кеше күндіз сені ойлап, сені іздедім. Көшенізде қарауыллап, түнде кезгенім. Ашығыңнан қосығымсаң, неге сезбедім. Аралап, теңіз жаралап, іздеп жүрдім мен сені. Жаралап, жүрек жаралап, кеттің тастап сен мені. Қала аралап, елді аралап, қауып едім мен сені. Аралап, теңіз жаралап, іздеп жүрдім мен сені. Жаралап, жүрек жаралап, кеттің тастап сен мені. Қала аралап, елді аралап, қауып едім мен сені. Жасай бердім, кеулім толмады. Іздеріңде жүре берім, табанымның тозғаны. Тұра берсең, кетемен мен, тек жорым ашурлады. Сенсіз жасай бердім, кеулім толмады. Іздеріңде жүре берім, табанымның тозғаны. Тұра берсең, кетемен мен, тек жорым ашурлады. Аралап, теңіз жаралап, іздеп жүрдім мен сені. Жаралап, жүрек жаралап, кеттің тастап сен мені. Қала аралап, елді аралап, қауып едім мен сені. Аралап, теңіз жаралап, іздеп жүрдім мен сені. Жаралап, жүрек жаралап, кеттің тастап сен мені. Қала аралап, елді аралап, қауып едім мен сені. Келін, ата кел. Аралап, теңіз жаралап, іздеп жүрдім мен сені. Жаралап, жүрек жаралап, кеттің тастап сен мені. Қала аралап, елді аралап, қауып едім мен сені. Аралап, теңіз жаралап, іздеп жүрдім мен сені. Жаралап, жүрек жаралап, кеттің тастап сен мені. Қала аралап, елді аралап, қауып едім мен
Ассалаумағалейкум, hürmetli меймандар. Міне бүгін Қасым достымыз, классласымыз, һәм Тамара құрдасымыздың үйінде ұлы той Құдайым қосылып жатқан екі жас бақытты болсын, қатарының алды болсын, өздеріне өссін, өнсін Құдайым. Төбе бір болсын, шақасы мың болсын, қызметлері екі жаққа теңдей бұйырғай Құдайым. Бақытты, тақтылы, дәулетлі, құрып жатқан шаңырағы биік керегесі кең болсын Құдайым. Қасым, Тамара, некей бүгін баласының тойын беріп жатқан екенсіз Құдайым, екі жас бақытлы болғай, өніп өскей, өрелі-шүбірелі болғай, ақлық сүйгейсіз, шаулық сүйгейсіз. Құдайым, ендігі жағында Алла Тағала екі жасқа бақыт беріп, өз алдыңызда Құдайым ойнап күліп жүре берсін. Еш уақытта сіздер олардан жамалық көрмегейсіз. Қақтың алдында, туған туысқанның алдында, һәм менің алдында жүзіңіз жарқын болғай, бақытлы ата болғайсыз, бақытлы ана болғайсыз. Һәммеңіз қосылып Құдайым бақытлы жасай бергейсіз. Ендігі жағында ақылық сүйіп, шаулық сүйіп, бақытлы күндерді басыңыздан өткеремейсіз. Тойлар құтлы болсын, тойларға ұласа берсін. Hürmetli konaklar, bugün Kasım Joramızın en bir baqıtlı günü özünün balasını uylendirip, Alican'ı uylendirip adırken, oң bolsun toylar. Yaşlarımız baqıtlı boğay, özlerine önü öskey, gelecekte ölgün şağarak boğay. Құдайым со, әмен тілектер Алладарға қабыл боғай, әмен жақсы күндерге тойларға жеткен. Бір-бірімізбен көрсек, Құдай жақсы күндерде тойларда көрсек, несіп еттік. Ассалаумағалейкум, hürmetli қонақтар, бүгін Қасым Жорамайдың Тамара достымыздың беріп жатқан тойы, қосылып жатқан жастар бақытты болсын, қызмет тегінен берсін, жігіттер, әмен үйінде осы ағайлылар тойда отыру несіп еткей. Мінекей бүгін Тамара мен Қасым Тамараның шаңырағында үлкен той екен, келін келіп жатырған екен. Бізді келген келініміздің аяғы қадем болсын, өздеріне өсіп өнсін. Сол Қасым менен Тамараның алтын ақылыққа, шаулыққа толтырсын. Һәм менің үйінде той болсын, тойға келгендер оң болсын. Құдашамның баласына тойына келіп жатыр екенбіз, тойлары құтлы болсын, балалары бақытты болсын, өздеріне өніп өсіп, үлкен қожалық болсын, тойға ұласа берсін, той бола берсін. Тамара құдашамыз мінекей бақытты той, балалардың бақытты тойы құтлы болсын Құдайым, өніп өтсін, қызметтері бұйырсын, Құдайым бақытты болсын, екі жас өніп өтсін. Әзіз менен Шерінің тойы құтлы болсын, өніп өсін, бақытты болсын. Ата енесіне, ел халқына адал минетіменен тағына берсін. Тойлар тойласын, жастар бақытты болсын. Бізде ажырба бақытымен тұрыңыз, бір саған күн болсын. Шерін жерде бақытты болың, бақыттылымен менімен деген семьялардың бірі бола берем. Достым Шырынқан, құрдасым менен бақытты болғайсам, ең жақсы күндерінде сондай тоғыз дастархандарда бірге отырғаймыз. Міне бүгін Қасым баламыз той беріп жатырған тойлары оң болғай, қосылған екі жасымыз бақытты болғай, өніп өскей, қатарының алды болғай, екі жаққа теңдей қызметі бұйырғай. Осы жастарымыздың өсіп өнген қызықтарын әмемізге көру несіп еткей. Міне бүгін беріп жатқан тойлары оң болсын, жастарымыз бақытты болсын, өздерінен өсіп өнсін. Тойы және бір мәрте оң болсын, мына анамыз алдымызда аман болсын. Інімнің, келінімнің бақыт тойлары құтты болсын. Әміне туған тұсқалар аман болып, қызметіне жүре берейік. Әміне туған тұсқаларыма осындай тойларында жүре беруді несіп етсін. Әмнесін жақсы көрімен тұсқаларымның. Бақытты болсын, үбірлі-шүбірлі болсын, ата-анасына мейірімлі болсын. Екі жаққа қызмет теңдей берсін. Тек ойнап күліп жүре берсін. Бақытты болсын. Екі жас бақытты болсын, үбірлі-шүбірлі болсын. Бақытты тойға келген. Қосылып жатқан екі жас бақытты болсын, өздерінен өніп болсын. Дүниедағы ең бақытты семьялардың бірі болсын, үбірлі-шүбірлі болсын. Қосылып жатқан екі жас бақытты болсын, үбірлі-шүбірлі болсын. Ең бір жақсы келгенде болып жетіп жүресің. Міне бүгін Қасым мен Батыр балаларына беріп жатқан тойлары құтылма берек болсын. Балаларым бақытты болсын, өздерінен өніп өссін. Дүниядағы ең бақытты перзенттердің бірі болсын. Қасым Тамара, тойлар құтты болсын, жастар бақытты болсын. Өніп өске үбірлі-шүбірлі болғай, тойларға ұласын. Ассалаумағалейкум. Әммеңізге бүгін тойға келіп болсын, Құдайым сол. Балаларымыз бақытты болсын, ашпа. Құдайым солардың аратын, бақытты күндерін
жүре бергейсең, ағайын туғанның алдында аман жүрге, екі жаққа қызметтері бұйырғай, өніп өске, дастарханым арқылы тойға жаясын ашпа. Әмме туысқан туғанлардың атынан, әмменің атынан, Қожабергеновлардың атынан құттықтаймыз. Оң болсын, және бірмен. Құлас досым Шерін, құдасымыз Әзиз, бақытты болып, сол бүгін бақытымызға келіп тұрайын дегенде, біз тойымызға келесіз. Алтын күшіміз ешқашан бұзылмағай, бақытты болғайсыз. Ал еліміз бүгін тойлар оң болсын, Қасыма, Тамара апа, жақсы келін сұрап отырсыз, келіндер. Қызметі тең бұйырсын, Айыз алтыныз бақытты болсын, Шеріме қызығын көріп жүре берің, жақсы күндерде барғаймыз. Енді жыл сол бесік тойда жақсы күндерде көрсе берейік. Оң болсын тойлар. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауымдар. Мінекей бүгінгі Әзиздің үйлену тойына келіп отыр екенбіз. Құдайым сол бақытты болсын, тақытты болсын, келінменен ата-анасына адал қызмет істеп, осындай той қаласын, бақытты болсын, бақыт тілеймін. Қасым Тамара, Әзіздің тойы құтты болсын, екі жас бақытты болсын, қосылғанмен қоса қарсын, өмірлі-шүбірлі болып, соның шашу тойларында, бесік тойларында отыра бергейміз. Шыршықтың алды келіні болсын, бақытты болсын екі жас. Алдымызда жеңгеміз аман болып, Қасым менен Тамараның қызметін ете бергейміз. Міне Тамара, сіңлім, Қасым күйеу бала, балаларымыз бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, өмірлі шүбірлі болсын, біздердің жасымызды берсін, кесек тойларға келейік. Өзіне өніп өссін, құдайым, енді жылы бесік шашуында отырған ағайын туысқандарменен. Және бір бақытты болсын. Міне бүгін тойымыз батыр. Азаға кіше бақытты болдым. Алғыс аман жүрің. Тойлары соң болсын.